z'Uburundi noneho tayari zatangiye guhangana ubwazo bimeze nabi bakomaguye umukoroneri w'umugeneral ewan ibintu bamukoreye nagahuma munwa baramukubise bamuhata ikitwa inkoni ibintu bigenda nabi cyane ubu tuvugana batangiye kwicana ubwabo bivuze ngo rero urugamba rwabananiye tayari umugabo bita Ladislas ubu tuvugana ari kuryiza akabwana n'umugeneral wari uyoboye operation zibera hano muri Sud Kivu by'umwariko mu bice byose bigenzurwa n'ingabo za leta FARDC ndetse na za wazalendo bivuze ngo rero urugamba rwamaze kuba rukomera mu buryo bukomeye cyane tayari nta byo gutinda twirwaneho imaze gukora amabara imaze gukora icyo nakita ko arakazi gakomeye cyane n'ubundi ku bijyanye no kwirengera ndetse no gutabara abantu baturage mu bwoko bw'abanyamurenge bose bari bahitanwe n'imirwano yari igiye kubera hano muri bino bice aho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zari zigerageza ibitero bikomeye cyane bitero karundura kubigaba kuri bano barwanyi batwirwaneho ndaje mbabwira ibibaye buranga Imana abanyamurenge ibikora neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ngo barasenga ikabumva bagatakamba ikabakorera akazi bivuze ngo irazi ikinjira muri twirwaneho yarangiza ikabarengera tayari rero ndaje mbabwire ibyi genocide yari maze gutegurwa n'umugambi karundura w'ibitero bihambaye cyane byari bigiye kugabwa kuri bano barwanyi batwirwaneho byose rero ugiye kugenda ubyumva amakuru akomeye cyane uwitwa Guido Shimirai uyu n'umuzarendo ukomeye cyane n'umugeneral autoproclamé warudeployinzwe neza cyane hano muri bino bice bya Pinga ubu ndaje mbabwira ibimubayeho kuko wazarendo ziri kumubaza ati turarya iki akabasubiza ati simbizi akamubaza ati turarya iki ati simbizi tayari zamwanjamye rero turaze tugende tubireba neza cyane gatanu kuri kagenzi kako nuvuga ngo coalition ikomeje gugubwa nabi inzara imeze nabi muri FARDC inzara imeze nabi muri FDNB inzara imeze nabi muri FDLR ndetse n'indi mitwe igitandukanye yose ifasha ku ruhande rwa leta n'ubundi kurwanya umutwe wa 23 aho igisirikare cy'u Burundi gifungiranywe na 23 nyuma y'uko harabarekuwe bakerekeza mu gihugu cy'u Burundi iwabo kugeza amaginga yangaya rero ndaje mbabwire uko byifashe aho ku rugamba nababwira ko ibintu byamaze kuba bigira gute byamaze kuba bikomera mu buryo bukomeye cyane amakuru kandi nanone ku buryo bukomeye cyane ngiye kubabwira nuko muri territoire ya Karehe hano neza cyane hano muri satere ya Katana haberemo ibitero karundura bibaye none ahangaha byose ugiye kubyumva wahageze neza cyane ni kuri La Defense TV ahangaha ni ku muyoboro w'ibiganiro by'amakuru ya diplomasi ndetse na politique kubijyanye n'urugamba rukomeje kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hirya no hino hose tugiye kujya tubabwira uko obyifashe je nitwa Pacific ndagusabye ngo ukande aho hasi handitse subscribe kugira ngo utazagicikwa n'aya makuru ngiye kugenda nkugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako wabyumvise neza cyane twinjiye mu makuru akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kuryana ubwacyo inzara yabishe barangije bataka umugeneral baravuga ati niwe twicishije inzara niwe watuzanye mu bitero karundura byo mutwe wa 23 niwe wadutoje kurwana ndetse n'ibindi byose none urarangije utwicishije inzara ndetse n'amasasu umugabo aravuga ati jya gupfa none napfejo agerageza guhunga ariko ahunga byanze atabwa mu mvuto ageze muri gereza atangira gukubitwa n'abarimo byamaze kuba bikomera cyane sinavuga ngo birashimishije cyangwa se ngo birababaje ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi birababaje cyane kubona igisirikare cy'u Burundi twemera dukunda kirwana neza cyane na uyu mutwe wa 23 bakabasubiza inyuma birumvikana ariko ubwabo bakaba batangiye kwicana umwe kuri umwe bahereye ku bageneral abasirikare batoya ntibarabageramo bivuze ngo intambara yasubiye urudubi ntago ikiriya M23 gusa yabaye n'ingabo z'u Burundi batangiye kuryana mwe mu makuru mfite nuko ngo yatwaye zahabu nyinshi arangije asaka kuzifunga yima bagenzi be niyo mpamvu bamuhondaguye bamukubitiza akabwana bashaka kumuhitana ibyo byose rero ndacyari kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kagenzi kako uyu mukoroneri ninde bivugwa ko yakubiswe tena kanicwa byose urasabwa gukanda kuri subscribe mu kanya gatoya cyane ndagaruka ngwereza inkuru ku buryo burambuye y'uyu mugeneral ndetse n'abandi basirikare ba hafi be baguye aho ngaho ubwo bageragezaga kumutabara so twihuse uwo bita Ladislas ni umugeneral ukomeye cyane uyoboye operation zose zikorerwa hano muri Sud Kivu umusirikare w'u Burundi uyu nguyu rero bivugwa ko ahambaye ku rwego rwo hejuru kandi afite ipeti yakoreye kuva kera cyane ubwo yahanganaga mu ngamba zigiye zitandukanye ubu tuvugana rero yageze kuri M23 amapeta ajya hasi cyane ubu tuvugana
ndakubwira ukuri ko urugamba rukomeje gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mutwe wa M23 ukaba akomeje kugenda uhangayikisha icyitwa coalition ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru kandi akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba ruri kugenda ruba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ubwo wagabwagaho ibitero karundura n'ubundi bitero navuga ko ari ibitero karahabutaka byabayeho kuri uyu munsi kuva amasaha mu gitondo kugeza maginga aya ngaya. Ibitero byabayeho byagabwe kuri uyu mutwe wa M23 babibagabyeho neza cyane hano neza cyane muri Satre neza hano muri Sange. Ubu tuvugana hari haragabwe ibitero n'abamerceneri b'abacasho b'abanyakolombiya bari bagerageje ibitero bikomeye cyane ko bigaba kuri umutwe wa M23 bitunguranye. None ahangaha breaking news, M23 imaze kumanuka ngo mu birometero nka 3 yigizayo coalition, bivuze ngo batangiye kugenda bahangana. Hanyuma FARDC M23 yakubitiye aha, FARDC nayo ikubitira hirya. Ndaje mbabwire gato ibibereye Ruvungi ndetse naho bitabwegera kuko ibihabereye na mahano akomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zongeye kugaba ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga kuri uyu mutwe wa M23 mu duce tugiye dutandukanye ngiye kubabwira. Agace kitwa Ruvungi, agace kitwa Gatogota, agace kitwa Bwegera ni ibitero bikomeye cyane byabaye kuri uyu munsi tariki ya mbere z'uku kwezi kwa karindwi umwaka kwa munani Pluto umwaka wa 2025, umunsi w'amateka kuri coalition ihangana ku ruhande rwa leta Kinshasa ubwo bagabaga ibitero bitunguranye ku mutwe wa M23. Amwe mu makuru atugeraho avuga ngo ikireka ncishe amaso mu rupapuro cyase mu nyandiko ngari iziguye nini cyane umuvandimwe yamaze kwampereza ari imbere ku rugamba, ambwira neza ko ibitero byabayeho mu gitondo saa 12:07 nibwo message yangezeho ivuga ko nonaha ndinjiye muri operation zikomeye cyane. Ati coalition tugabye ibitero bikomeye, ti ubu tuvugana ndahitwa Katogota ariko ngiye kumanuka kurwanira muri Ruvungi. Ati ubwo rero ndagusabye ngusengere kuko sinzi biri buve mu mirwano. Ati ariko cyo nakubwira cyo twaraye dukubise coalition mu masaha y'umugoroba, ubwo ni ku munsi w'ejo nyine tariki ya 31 ku masaha y'umugoroba ejo mu nyumve neza. Ati twabakubise, ati twabavanye hano muri Katogota, tibwo bari bagabye ibitero batugeraho. Ati twabamanuye muri Ruvungi tubarenze ibirometero 2 tubageza hafi na Sate ya Ruvungi. Ati rero twakoza akazi gakomeye, ati none nge ndamutse nananiwe ariko ninjiye mu rugamba. Ati ariko nta kundi, nta musirikare ucika intege. So ubwo rero muvandimwe mutaramu niba unkurikiye neza cyane gatanu ku kagenzi kacu kako akazi keza musaza, ibintu bizagenda neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Abo rero murumva yuko bari mu rugamba neza cyane muri operation ziteguwe. Hanyuma ingabo z'u Burundi rero zifungirane mu gace kitwa Bwegera bafunze n'uyu mutwe wa M23 mu gihe abagabo operation zo kwigarurira uduce mu gihe bari bavuye mu masezerano i Doha muri Qatar, ubwo baganizwaga n'uyu mwami Emile wa Qatar bakamusezeranya ko batazongera guhangana ahubwo wagiye kwimakaza inzira y'amahoro binyuriye mu biganiro. Uyu mugabo rero amakuru ari kongeraho akomeye cyane avuga ngo iki, amakuru ambwira neza ko bano basirikare ba M23 ngo bagerageje kwihangana bishoboka, ngo kuba baragabweho n'ibitero ngo na leta Kinshasa ngo ntacyo byari bibatwaye, ngahubwo iyo babibagabaho ntibabigabe mu giturage cyangwa se ngo babigabe ku basivile ngo byari gutanga umumaro byibura ko bahanganye n'igisirikare pana guhangana n'abasivile. Ibi rero bikaba byakreye ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za Kinshasa, aho rero bivugwa neza ko bariye karungu bakoresheje abamerceneri. Nubwo bivugwa ko abamerceneri muri uyu musozi muri kureba neza cyane muri aka gahanda kamanuka hagati ya Minembwe hanga kerekeza mu yindi misozi igiye itandukanye n'undi barizwa no kuri muno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya neza cyane hariya ni mu misozi ngo yegura ibuye rimwe ugacukura zahabu. Ahangaha rero abamerceneri ngo barahageze basanga icyitwa zahabu, banga kuhava bahashyira inkambi barahakambika, bemera gukora ibishoka ibyo ari byo byose ngo bishyure wazarendo bajya gutinza M23 ngo babone uko basarura mu buryo bukomeye cyane. Amakuru kandi ari kungeraho avuga neza cyane ko ibitero byazamutse uyu munsi noneho byagaragaye Mabera, ubwo naba bacashuro nyine by'umwariko w'abanyakolombiya bagerageje kugaba ibitero kuri M23 ariko bikarangira bakubiswe izakabwana cyese bikarangira bakubiswe ruhenu. Kugeza umaginga aya ngaya amakuru atugeraho avuga ko ibitero karundura byabayeho byazamutse bigiye kugabwa kuri uyu mutwe wa M23, ahubwo bino bitero bisize n'ubundi bihannye icyitwa
coalition mu gihugu cy'u Burundi wo bita Mbayahaga. Uyu nguyu yari plutôt yari umupastoro ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, tena na nubu aracyari umupastoro ariko winjiriye muri politique, ibintu yabishyize ku rundi rwego. Amakuru avuga ngo kirero avuga ko kuva yagera ku buyobozi hamaze kuva abasirikare bamaze gukurwa mu rugamba bageze ku 8, abandi hari no mu ministry ndetse n'umuguverineri ubwo ngubwo nawe wakuwe mu kazi, ariko bivugwa ko byagizwemo uruhare n'uyu Mbayahaga. Hagati aho amakuru angera havuga neza ko hatangiye kugaragara igisa n'imyigaragambyo cyangwa se kutumvikana kw'abaturage batuye muri zira axe, bikaba byatumye neza cyane FARDC FDNB batangiye kugenda bekekana amababa. Mbayahaga ari mu kazi gakomeye cyane ko kugerageza kureba niba ari byo yatunganya hano mu gihugu cy'u Burundi, bisa n'umutekano wazambye, kuryana kwa ruswa ubwo yabizanyemo ijambo ry'Imana tayari birakunda. Uyu mugabo kandi bivugwa ko yashukishije General Neva amasengesho amubwira ko azayobora u Rwanda, azayobora na Kongo, akayobora n'u Rwanda, amwemerera bitazabaho ngo kari Imana wo mu ijuru bivuze. Hanyuma rero amwinjiza muri politique atyo ati ndumvira n'umunyabwenge, igihugu cyacu nikijya kijya mu makuba uzajya ucyambariza rurema, hanyuma igira ikipanga natwe kitugereho. Amakuru angera havuga neza ko uyu Mbayahaga yabyakiranye yombi, aramubwira ati kabisa ati nononge muri politique ndi mubi cyane, ati sase yabuze mu cyumweru kimwe iraba yuzuye, ati ibijyanye na petrol byose ati mwe ntimugira ikibazo ndaba nabyujuje. Nibyo koko yarabikoze abishyira no mu bikorwa nkuko yabivuze, ariko kuri iyi shuro ngo amaze kwirukanisha abagenerali, abayobozi bagiye batandukanye muri leta, muri CNDD-FDD, kwiri shyaka riri ku butegetsi ni shyaka rya Evariste Ndayishimiye riyoboye. Uyu mugabo yamaze kuryinjiramo tayari, akiryinjiramo akozemo akazi mu misi mike, abeshya ngo nabafite operation simusiga zo guhurimbura ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byamaze gufata indi ntera. So tuve mu gihugu cy'u Burundi twigarukire kuri Felix Antoine Tshisekedi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu perezida ntangarugero mu kushyigikira amahoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ngira ngo mwagiye mubibona si ngombwa kurondogora. Gusa kugeza amaginga ya ngaya hamaze kubikwa igisa na kudeta ngo yamaze gutegurwa, nyuma yuko mu minsi mike ishishe habonetse kudeta n'ubundi y'ibitero karundura byagabwe kuri radio na televiziyo bya RTNC, ni televiziyo y'igihugu nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biranafatwa hajyaho ibindi bitari byo, hirindwa gutangazwa ko igihugu cyaba kiri mu nziba cyuho kubera ko perezida batari bakamugeraho. Amwe mu makuru angeraho avuga neza ko kuri ishuro noneho batamuhushije, bashobora kuba bamufatishije. Ubwo rero ndacyari kubikurikirana ndebe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako Evariste Ndayishimiye none araza kugiriye inama Tshisekedi igihugu kibe cyayindire gutyo mw'ubwo buryo. Bivugwa ko ari Joseph Kabila Kabanga wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kugira uruhare mu bitero karundura bikomeje kugabwa kuri uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi mu biro naho yicaye, kugeza no mu buriri mu gitandiwe aho bimusangayo. Bivuze ngo bamuteje umwiryane mu bayobozi be ayoboye cyangwa se mu bafatanya bikorwa be. So byo byose rero ngira ngo murabyumva ko bitoroshye habe n'akana gatoya. Andi makuru akomeye cyane nanone namaze gukurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hano muri teritwari ya Karehe, hamaze iminsi yategurwa urugamba rugamije kwigarurira iyi satre ya Kavumu cyangwa se kino kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko byabaye nk'inzozi kugeza amaginga ya ntibirasubirwamo cyangwa se ngo icyo kibuga gifatwe cyangwa mu 23 yirukanwe. Kugeza ubu mutwe wa 23 uracyari muri axe zawo, ahubwo FARDC ndetse Wazalendo barashwiragiye barakubita uyu munsi, ejo bagahungira mu ishyamba rya Kauzbiega kugira ngo batamenyekana aho baherereye, bakaba basangwamo n'uyu mutwe wa 23 bakaba bakicwa. Amwe mu makuru akomeye cyane kandi ari kungeraho avuga neza ibijyanye n'ibi bitero karundura cyangwa se ibitero karabutaka byabayeho n'ubundi byo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye by'aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, Wazalendo, FDLR ndetse n'ikindi gisirikare cya FARDC nyine, aho bari kumwe muri zino axe za Katana bahuye n'uruva gusenya mu bitero bari bagerageje. Ibyo byose bikubiye mu yandi makuru tuza kubagezaho
ku buryo burambuye mu masaha ari buze kuba akurikira. Nonaha kandi muri Masisi ibintu bibaye ibindi cyangwa se bibaye ibibazo bitewe nuko umutwe wa M23 nyuma yo kwikomanga ndetse no gukomagura icyitwa FDLR, kutsisura ndetse no kurimbura igisa nacyo, kuvana mu nzira ibibazo byose byateza umutekano muke mu baturage, byose umutwe wa M23 urabishoboye ku rwego rwo hejuru cyane. Amwe mu makuru akomeye cyane ari kuvugwa kandi nanone yageragejwe gukorwa ndetse no gushyirwa mu bikorwa n'umutwe wa M23, biravugwa ko kandi bikanakekwa ko uyu mutwe wa M23 ari ukomeje kugenda ugira uruhare by'umwihariko mu mfungo zigiye zitandukanye zikomeje kugaragara hano mu bice bya za Warikare, ni muri Pinga, Gidoshi, Mirayi. Nyuma yo kwirara Kategeka Wazalendo ati mujye mureka rwose mugene mwataka ibitero kuri M23 tuti nzabana namwe dutangira tunasoza. Nonaha breaking news rero bikaba bigize gute, bimubereye ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma rero hano muri Pinga hari agace kitwa Nkasa M23 ubibarizwamo ndetse nako bita Pinga Bushimo tuberamo ibitero bikomeye cyane. Uyu mutwe wa M23 ukaba wakoze ibyo bwabaga kugira ngo wirwaneho hagarika vasa z'uyu mutwe n'ubundi rwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, ariko ibikaba byanze byabaye by'ubusa kubera ko bagize gute n'ubundi basanze ibintu bitameze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ngira ngo rero mbabwire neza ko uyu mutwe wa M23 wari uri mu kazi gakomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero nakubwira ko ibintu bitoroshye abe na gatoya, agiye kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane. So ubwo rero ndagira ngo mbashimire mwese twabashije kubana muri aya makuru. Ndagira ngo mukande kuri subscribe mutazajya mucikwa n'amakuru nk'aya ngaya, kuko mukanya ndagaruka mbabwira uwitwa Tomar Bank ibyo amaze gukora hafi n'umujyi wa Bunia. Hano muri Bunia rero hakaba hari amakuru mafite atari makeya nza kuza kuba mbagezaho mu masaha za kuba ari imbere. Akaba ariyo mpamvu rero nyamukuru ndi gusaba buri umwe wese ubashije gufungura kino kiganiro ngakande kuri subscribe. Jewe nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Dusubire mu yandi makuru ari imbere. Bye bye.